morning, selamat pagi guys. Kita berada di seperti biasa Tunnel 2.2 ataupun Terowong 2.2 Matang, menjadi pusat pertemuan jalan dari untuk menuju ke Satop, dari Petrajaya, dari Semariang, dari Matang, semua akan tertumpu ataupun bertemu di sini guys, Terowong ini ataupun roundabout. Dulu tempat ni roundabout, sekarang menjadi Tunnel 2.2. Oke guys, pagi ini kita ada program lagi guys, so stay tune. Terima kasih kerana menonton video-video sebelum ini dan juga video yang ini guys. Semoga video ini menjadi perkongsian, menjadi hiburan untuk kita guys, dan juga pengetahuan untuk kita bersama-sama belajar dan sama-sama melihat pengalaman-pengalaman yang ada. Oke, stay tune. God bless everyone dalam semua pekerjaan usaha kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Oke, hai. Beginilah keadaan di Kuching, terutamanya di kawasan jalan dari Matang menuju ke Satop guys, menuju ke jambatan Tun Haji Yaakob. Sesak jalan guys, cuaca panas, tidak ada hujan sudah beberapa hari, dan jerebu dilaporkan. Bacaan indeks jerebu di kawasan Kuching sehari sebelum ini 156, kemarin 160, dan tidak tahu bagaimana hari ini guys. So melebihi angka 100 lah. So cuaca di jerebu, keadaan jerebu di Kuching juga dalam keadaan tidak sehat, keadaan di sini guys. Oke, itu perkongsian sedikit tentang masalah jerebu di Kuching pada hari ini. Rutin harian nih guys, setiap hari melalui jalan ini, sehingga ini macam jalan protokol lah, jalan wajib dilalui untuk menuju ke pejabat dan juga untuk keluar daripada Matang mesti melalui jalan nih guys, terutamanya Terowong ini. Oke, inilah keadaannya guys. Banyak kereta, mungkin di tempat lain juga lebih sesak, lebih banyak kereta. Tapi ini keadaan di Jalan Petrajaya nih guys. Sarawak Maju Makmur, inilah dia moto Sarawak Maju Makmur, dibuat oleh DBKU guys, di atas triangle ini, jejantas nih guys. Sinilah punca kesesakan itu guys. Mereka yang datang dari bawah naik ke atas, di atas jambatan, ini yang membuatkan pertembungan 3 lorong menjadi 4 lorong guys. Sebelah kiri sinilah dia, macam ni guys. Orang masuk pindah lorong ni, di sinilah dia punca dia guys, kesesakan menuju ke jambatan ini ya. Namanya guys Jambatan Tun Abdul Rahman Yaakob. Inilah dia jambatannya guys. kendaraan nih guys,
ratusan atau mungkin ribuan kereta ni guys setiap hari, terutamanya peak hours dari jam 6 sampai jam 8.30 peak hours guys. Paling banyak kenderaan bergerak di atas jalan ni menuju ke tempat kerja masing-masing. Kita masih di jalan Satok, Jalan Kulas, dia panggil Jalan Kulas. Kita perlahan-lahan dalam 10 hingga 20 km sejam bergerak perlahan-lahan. Bangunan sebelah kiri baru siap guys, kedai ni, shop houses baru siap. Sego Percinti sebelah kiri. Okey, kita melalui Satok, Jalan Kulas. Di depan dia M-Bank, sebelah kanan Satok, kiri Bank Islam. M-Bank Group di depan guys. Jembatan ini pun jam juga jembatan ini guys. Sekarang pukul 7.45 pagi. Jerbu guys. Kita melalui RTM sebelah kiri, RTM Museum sebelah kiri kita guys. Inilah perjalanan ke bandar. Intran menuju ke museum guys, Cultural Museum. Menuju ke Padang Merdeka. Padang Merdeka guys. Padang Merdeka. Oh, enak juga guys. Kalau kita ikut lorong ni memang kena horn ni. Kena ikut lorong. Tengok mana double line, dengan tidak double line guys. Penting signal mesti ada guys. Ini dia keadaan di depan Padang Merdeka. Ini Merdeka Mall, Plaza Merdeka. Bazaar. Sekarang kita berada di depan waterfront. Inilah waterfront guys. Waterfront Kuching. Hotel yang depan tu Hilton Hotel. Suasana pagi di depan Hilton Hotel dan juga Riverbank Suites. Inilah keadaan di depan Riverbank Suites ni guys, dengan Grand Margarita. Sinilah pusat Bandar Raya Kuching guys. Keadaan suasana pagi jam 8 pagi, sebelum jam 8 lah, 7.50 pagi guys. Hari ini cuaca cerah. Grand Margarita SEDC Plaza sebelah kiri.
Tun juga di depan sekali guys. Dan sebelah kanan itu adalah Sheraton Hotel. Kita ronda-ronda. Oh yo, lajunya. Kadang pemandu-pemandu ini pun menyeramkan juga cara pemanduan guys. Inilah dia Jalan Padungan. Kita sampai di kawasan Pending. Sebelah kanan ini adalah Food Festival punya site. Sekarang kita berdepan dengan Kuching Park Hotel. Ya, di depan tu adalah Kingwood Hotel. Dan kiri ni Kuching Park Hotel. Nah, depan itu Hockley Center ataupun Hockley Hotel and Residence. Dan kita akan sampai guys, itulah dia STA, Sarawak Timber Association. Itulah tempat yang kita akan pergi hari ini guys, STA. Tempat kita training hari ini, Sarawak Timber Association. Kita U-turn di sini guys, kita U-turn. Dan kita pun dah sampai. Inilah tempat kita akan training hari ini, Wisma STA. Parking di atas guys, basement dia di atas. Oke guys, kita melalui security. Inilah keadaan parking di dalam Wisma STA guys. Ini punya parking, dia tidak basement, dia naik atas. Sekarang tren orang parking, bangunan sekarang ni semua parking di atas guys. Bangunan baru, apartmen paling tinggi ni dibuat di Pending, bersebelahan dengan bangunan STA juga. Tempat dia guys, tinggi bangunan ni.
Okay guys, kita berada di STA, bangunan STA. Kita tahu berapa tingkat bangunan ni guys. Semalam hari itu kita bergambar di sini lah. Okay, di belakang kita bangunan tinggi ini guys. Apartmen ni. Apartmen yang sedang dalam pembinaan. Okay guys, ini pemandangan di depan ni. Tempat kita belajar di sini, kita seminar kursus di sini guys. Jom kita tengok bagaimana pemandangan di bawah sana guys. Jom. Ini pemandangan dia guys. Bangunan apartmen tinggi ni, berapa puluh tingkat kali ini. Ini keadaan di bawah. Itu Crown Square. Crown Square. Ada jalan kaki, ada laluan di sini guys. Kita ambil matahari dulu. Berjerebu juga nih guys. Ini tempat parking, open space belakang STA nih, sebelah dengan Crown Square, Crown Tower. Halo guys, hari ini kita pergi kursus lagi. Kita kursus di Wisma STA guys, yang anak review. Okay, alright. You be part of the auditor. So underscore our commitment to environmental stewardship. For today training, we actually have received a total of 23 participants from 18 companies and individuals with different industry. To everyone here, Miss Anything, the CEO of STA. Our trainers, Mr. Peter Sawa and Mr. Justin Georgia Imam, my colleague, Mr. Matthew Rose, and participants of the training. It is my great pleasure to welcome all of you to this environmental compliance audit training. First of all, I would like to thank all participants for your commitment and participation in this ECA training. Dalam artikel 77 Federal Constitution, residual power of state to make law. Artinya environment Sarawak boleh buat sendiri sebab dia masuk dalam residual power. Residual power ni saki-baki power lah. Posisi NRB. Ini kamera panggil security board sebenarnya. Kamera punya board lah. Bos kamera adalah Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari. Ini bos besar kamera lah, chairman, record chairman lah. Dia kat NRB dia chairman lah. Chairman of the board. Deputy dia, Datuk Len, and controller. Retired from NRB, okay? It's my colleague last time. In 2018, but extended 2 years with the ministry. So, but meanwhile now I'm a full-time retired rank, but still needed to impart our knowledge, our skill in this training. They engaged the two of us because we were from there. I was 1 year
junior to Mr. Peter, and I retired also a year later than him also. My background, anyway, but my name, you know, my name is a long name, Justin George Imam. So from the name there, you know to which group I belong to lah. When I first started work, I started with they call it at that time Geological Survey Department Malaysia, GSM. Now it's called DMG. Willingly to attend this training. It's supposed to reflect back, but because it is very hazy, it is trapped there, surrounding, so the temperature is very high. Okay. A type of evaluation or an assessment, you must write in the note. Because as you write in, you remember better than you just try to remember. Environmental compliant. Compliant, as I mentioned earlier, you comply with a certain standard, instruction or direction. Non-compliant. When you present it to them, they may contest maybe one or two of the non-compliant with a reason. So maybe instead of non-compliant NC, if you can maybe downgrade it into area for improvement. Okay, jom kita balik. Pulai.